Angkat Kari India hi borok away Kari Bhoi District Kalarake ya ka Republic di kabah nyau punriu haka ar punriu tere ukula lengkot ar hajar pusan haka bagi pajba kilawan bansaki syaka jingrakhe kabala penlong daka District Administration Hamadan NSE hapaham sim haka bau menteri jongka sorkar jela ubadipet ya ka kam kai perthei uba Paul Lyngdoh ula kentiu ya ka lama lairong jongkari bat ula shimman salute ya ka paret jongka kenhun paret kaba kenthup ya ki kenhun jongki pulit bat ki khna school ki badon haka thain riboy nalor menteri jongka sorkar jela ubadipet ya ka kam kai perthei uba Paul Lyngdoh ladon bansakhilang dau MLA kanongpo uba Meral Bons im u Deputy Commissioner ka Riboy District u Abhilash Baranwal u Superintendent of Police ka Riboy u Vivek Kanan Singh Rathor lembat kiwe ki officer na kitna trekam baper ha kan ni kasngi lapan irong ru ya ki tablu jong kitna trekam baper bat samru iki kusnam syaki nongtre jong katnat ka koj ka khia kum juro na padeng ki nong yesimata hagri ka paret ki khna school bar ka platoon jong ka Saint Paul Higher Secondary School kilakhur ya ka kusnam ka bankong Katba ka office jong ka Soil and Water Conservation Department nongpo kalakhur ya ka kusnam ka bankong haka jingpen iya ka tablu haka cultural program part ka school JNB Nyangbari kalalong kalado. Ladies and gentlemen, the first contingent approaching the saluting dais to take the salute now is the Riboy Police District Executive Force led by Ambranch Sub-Inspector Shri Transmi Paul Lyngdoh. The next contingent approaching the saluting dais to take the salute now is the St. Paul's and Alpha Higher Secondary School Scouts and Guides contingent under the command of Mr. Arjun Thapa. Next in line we have the Christian Higher Secondary School Boys and Girls contingent under the command of Ms. Lydia Hongla. And following the heels of the Christian school, we have the JSB Nambari Boys contingent under the command of Mr. Freddy Kompai. Ladies and gentlemen, marching towards the saluting dais is the girls contingent of JSB Nambari, led by Commander K.T. Khosrono. Marching towards the saluting dais is a mixed contingent of Homage Secondary School led by Commander Arun Makri. Trailing closely behind is a mixed contingent of Nompo Nepali Secondary School led by Commander Shiruk Namki Nonglai. Marching toward the saluting dais is the mixed contingent of Morning Higher Secondary School led by Commander Bashirta Khaskaram. Approaching the saluting dais to take the salute now is the Alpha English Higher Secondary School Boys and Girls contingent under the command of Ms. Miracle Salome Matong. And following the heels of the Alpha, we have the St. Paul Higher Secondary School Boys and Girls under the command of Mr. Prangkupal Shangpyang.
is the lama power. We honor the spirit of democracy and pay homage to our Constitution. We respectfully pay tribute to our leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, and Netaji Subhash Chandra Bose. We also remember with reverence patriots of our very own state, Utirot Singh, Yang Namba, and Pantugan in Samma. We take this opportunity to salute the unwavering dedication and sacrifices of our armed forces, paramilitary forces, and the Malaya Police Force. Their vigilant efforts ensure our safety and security. Aksem malala kalong kaman hakajelah kalong masuk pesngan. Aksem alajar apulai aksau. Lapun terekam nelu kasih jeliu arja afsal yang likely criminal law. Kita kelong ke Bharatiya Nagrik Suraksha Sanita BNSS, ke Bharatiya Nyaya Sanita BNS, dan ke Bharatiya Saksha Adhinyam BSA. Menurut ini di Direksi Autonomous District Council kenyai beteng menterekam apok ikendon jong district schedule. Ini kian kibatamai kisaki rating powder tamai jika rukam bisa kebahak dan kebahak aikman sebagai pendam kam ya kikor bat di forensik. Bangun ini kian kesorkan jena kalau pinti kodan ru di forensic science lab Ashulong sebagai Directorate of Forensic Sciences pada menjuru bangun ya mobile forensic science unit Aman Laki District. Shusho, Directorate of Prosecution, Kalatray, Jingpung, your Director, but Assistant Public Prosecutor. At home from the Sokatri, along Manwanda, Ekamelia, Shakayo, Kabashipo, billion US dollar, Apok Sam Ahajar, Apuka, Takawapintiu Asha, Yaka GDP, Jong Kajala. Yim Atakin, bagi kap sebagai diketong, bagi rasau ikan penroy, aparo pernah terekam, pada kerja kupor, gila penyiapkan, ya dijumpai tingkap. GDP juga jelas, kalau kio, sebagai apply aja, apa lifetime crore, atasnya tingkap katsan, sebagai life satulai ajar 1 crore, atas financial year ajar asal. Iklan Kumka, PUB roads, housing, water supply, power, tourism, IT, ilong isyaratem jom kejikir syukang. Hakilik sanstem balajat, Aswaka, Krishna, Palat, Arajar, Sanspa, kilometer Kisurap, Apok Skim, PMGSY. Aswaka, Kadangdon, Hakilinti, Panyar, Pekakat, Lingsun, Shuro, Nakbenda, Lingsun, Kibakamke, dan kampensuk dia kalek kawan. Rasoka media aikmat pendiam jadi surat ada celah dan pensuk dia kalek kawan pintiru dia kayok kami jam. Hakim di asnet rasoka kelamang jadi cintai surat kawasan 20 kilometer dan penyesok jadi Shillong kau. Cintai surat ba Shillong Dalhi Highway Matura lalu Kalaya Syekmat pada det menjuru Mansna ya Penusla bypass. Shushu di project Sna Surok Iban saya cemat untuk ke Shillong Shillong Western bypass pada high speed corridor na Maulengkung Shapan Seberang. Lima di project Gaitika Nabar Rasan Mansna Marumot pembahasan 4 kilometer di Surok Pintuk ya Surok lalu pada dalu Pasi dalam ini Omlin kalau patak mak atau surau Umsning ada jadi tak jitu dan penyesnok surau akalen gejala
Namal kejingliat ha jok sorkar yang kejipendian surok ke sorkar India Tangshen dalam menjur ya ke projek kabarat ba penis no surok jingkai tingka kaba arja sanspa kro. Apa kena ke projek ala laispa kilometer jok surok 2 lane ibala manshan kabarok ayam Mansudran bersama kalian gejala dan penurung ya ke mission 10 kabalong ketong jong. Kasorka ketang dan pentradur ya kejakasor jongi syekisor kiba ikna pat turut dalam leti dan new Shillong township. Labu yang mau nurun ya sekretariat pertamai amau diam agaski megliade mengatasnya. Ia sangi di projek kemudian Pynher, Kumbi Skills Hub, Unity Hub, New Shillong Water Supply Scheme, pakai kemudian yang dijaga oleh sports. Kesoka Krishna yang surah penyusun dan Institute City Maulian pakai knowledge city kemaukan kawan niat lima kasurah umil. Krishna lightly disrupt my dan Pynher yang kawan dan Shillong pakai New Shillong. Kelan